Bookelo jo bo hirilwe ke puso go leka go fokotsa kgatelelo e ntsi mo pusong bo na le malao a 209 mme puso e dirisa a le 110 fela maokelo a poraefete le a puso a imetswe. Compared to the first wave, we have seen that the second wave is more severe in terms of the numbers of patients affected. In the first wave, we had about 800 patients on its peak on one particular day. But in this wave, we have patients, more than 1,000 patients diagnosed on a daily basis. The ICU is really under pressure. We have had to accommodate or create high care capacity in some of our non-COVID wards to be able to accommodate patients that are not COVID positive. Maokelo a puso la poraefete jaanong a tshwaragantse matsogo go lwantsha COVID-19. With limited capacity that we have in our ICU, what has happened is we've enlisted some of the equipment that from the state sector, especially the ventilators. They've actually loaned us a couple of ventilators. Mme go boikuelo gore batho ba dumele go tlhabiwa moento wa COVID-19 ha o goroga. Go botlhokwa thata gore re dirise moento o. Dipuo ke tse dintsi, dipelaelo ke tse dintsi tse di senang bopaki. Mme fela moento o ne le ditiro tse ne leng bopaki tsa gore o dirilwe yang go fitlheletswe yang go moento. Yaanong ke rata gone gore ke rotloetse batho go gae gore ba seke ba belaela ba tlhabe moento ona. Puso e simolotse go tlhagisa diphatlatiro le go reka didiriswa tse dingwe tse dintsi di tshwana le dithusa khemo kana ventilators go gagamatsa ntwa kgatlhanong le COVID-19. Itumeleng Kgajane, SABC News, Klerksdorp.